Ada di kapal ko sa gimot tapong kemat. Na pudada kawan Rasulullah agim tu aja makmum. Bina ayatin ila nahya ibu unsa kawan. Natakan sa diyon. Sa gimot kapudada kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawayang sa sujuduna. Na pagpuwede ka na niyan sa mga raroni. Ating mga sahabat. Pagpuwede ka na niyan sa mga raroni, kaninian ipakaparparpangan. Wamanaki bila, na di na ipakandagadataan ng tamang mawaga. Di na ipakandagadataan sa mga wagayan. Terus sa dito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah takhlifa wa takhlifu qulubukum. Bika nuklugi wa sekosa. Bika nuklugi wa sekosa. Kaswati yung sukay wa sekosa. Na pagkos sa pananahan sa kapag-upari ko suso. Naman yung magigilap ko na rangitan ang tataw kapag niya sasamin na itong pagbuhin. Isa na nakato pa pamanap di imasan sa ikubit-biteray ang takapakapubuwilan sa aking kuwasa. Yang tadi kasi na inso imam na dahil na pagkatano lagi mundo ako imamanyan. Al-imam dhaminun muadzirun mu'taman. So imam na atas tanggungannya, atas tanggungan ujema, atas tanggungan imam apa pertanurannya siku jemaahnya. Panikat ko imam, itu sebentar nanti dulu bangun pertanyaan masih, kita tinggal di bawah masih musik bomo. Nah, saat Nabi Samia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala awala sa kekuatan na kita tinggal di bawah. Antunay ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niya kapilatan sente mamrula. Ayaw ko nila kada baka na ano di kati di tahun na boys suswa mo tara. Kata ni mga ito wata. Adi ka tuman. Na ay mo nila ko kakaputin ro na sir pakano tao to paano susah. Na ay ko na kaya mo taw na di ko kanakan. Pasara ka sa sama kaisa. Katulo ko na kilakan ko sa na napsuka sa kasa. Wama min khatwati ahaqqu ila Allah min khatwa yamshiga yasbiga safa. Da asana pada ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amana apa kila paduka abanya kalau nisaka kebe Allah taala hinta umani sanakan sanggup takap sungka yang siga sanggup takap sungka si santasa. Nah, upama siya saja pendapat kalau usaha jiwa. Nah, maka pila ka makadakat na umani sanakan sa ومن صدقت سمنا بكل كان أحب إليك أحب إلى الله من خطوة دا النبي أحب كبير الله تعالى سسالة أدي بلا كان أيام سيدا يسدي كسبا وقبل كان أحب سيدا سيسكين كسب أحب كبير سدقة كبير الله سبحانه وتعالى. Nanti pamaku masaku pasal mengatakan sakulamnya kuangannya ada. Lagi dia mutayib dan pagapas mana? Saya akan putih. Bapian ada utama penuh. Nanti yang penuh. Ya masa. Nah ayamnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinaka kelas pinaka number 1. Nah khairu sufufir rijali awwalha ayat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinaka makia seiko satu mga ito na sa unahan yan pinaka pemiru asa
Maka sebutan na mapasangan na kita ng pagkasama si Allah min ahli surah walaysa min ahli surah bulit palikubanin na di palikubasanya. Itu mga lusa ngaran tasusnan na datakuran kanya. Ngayon, pagi ini yung benar-benar kapagasar ko. At inibigay na niya kaya kaputula sa nesa. Upang mabugyan at persasapa, di makumplito ka, siya kay nisabak po, siya kay nisabak. May inilay ka na mapanoto. Siya kung buto pagingin, asa na ang kawalan na pagkapanon, nasa yan na di ka panon. Ano siya kung buto pagingin nila sa ating mo? Dili ka mo ba yung tawasan maaso? Subhanallah, la ilaha illallah. Pamanali ka puputo na ng ang kasa. Man wasala safa, wasala Allah, wa man qata'a safa, qata'ahu Allah. Sa mga tawa, kumplito niya susap na kumplito mo daw kada sulim mo Allah. Allah. Wa man qata'a safa, qata'ahu Allah. Sa din sa mga tawa, putulan niya susap, kaninya taruto na susap. Na putulan ng kawabaw kada sulim mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya di ba kami mga sigo ya? Piyotolan ka buwabaw ta'ala susah, di mo buwabaw ta'ala. Agi ay pakamupin, parang gila-gila bayo, masaya lang dito. Na pagilay na kayo ng pwersa sa apa, di ba damapanok na yung pumulito. Sita niya mukha do. Mukha na lang sukaro. Dahil Allah. Imanutan mo kung nilay pero bigyan na sa mga tanong. O ba tanong mo di makasulo yung sa kapagasar mo? O man, ang baya-baya ka, andi kita mo na ako, pagkabubaya ang kawala, agusu, ay mananyan na pas, andi kita mo na ako, bubaya ako, kawala, agusu, diya bubaya. Kaya kita mo na ako, bubaya ako. Isa na naakas sa papansa kapag kabubaya ay nakawala. Wa ma min khatwati ahabbu ilallahi min khatwa yamshiga, yasinubiga, safa, da'as sadakan, amana, kapag kububayin mo Allah subhanahu wa ta'ala abang yang kadawani kapag kububayin mo Allah subhanahu wa ta'ala ang takapilang kadiga na narin naman ang takapilang kadiga yang siya ko kapusung kasi siya yung tasak na ima pila na usan mo kung saya kamakalakan kasi saya kamakasisa na biyakas isa sa tema na lumakaliwa na pila pula na kayo umalis sa lakan na nagaan na hindi nakapagpupihin mo Allah subhanahu wa ta'ala ang tayo pinagalitan at hindi yung ito punirkan niya tero niya imam suyo na minarasaw sa pagkakong pagkaparaparapagan niya susabi damong wikidium ay masusuarta doon na susuo madamida sa unika panginataw kaya tao usukwa o una mida sila nakapanginataw Nasubayataan, ang kabayataan. Nasungan nila ng taylaw, nabubungaw, napanindo ang asigan, ngayon at taon na biyagin sa taylaw. Takang ba dumididagan sa didagan, makakuba niya sa didagan. Ha? Nasuguna, naplanis ka kami nila pireksiran, nadagid na nga didagan imang bulan. Tunang taapra ko, lagi na nga didagan. Para pangano, asarap, wow. Hah? Aman na dito, tinulong yung pinagandang masih Allah subhanahu wa ta'ala na anya untan tadi wa'ati'ur rasul na untini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpikir Rasulullah, tinggalin sesamanya na dia berapa? Di sosok pakum, pakatitul ni sunah sapi. Pakatitul ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunah sapi. Hah? Gina dipikir Rasul. Amai kakubay antara subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Na puno akan kita bersukatai Rasul. Puno tantan sukatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bukan yang Allah. Ati pamana pia puno na iran. Pia puno raw na litan mo ikasi berna datan dito ang pia supasa pun datan masuk. Subhanallah. Allah. Namanya kita tahu. Mana pia supasa na masuk. Ada mana kasut na pagilay na kasut kawanan ka na umirar umunang utak mereka
Narap panganak udim nila pun narap panganak kau. Agama tak soal subhanahu wa taala na ayat pagilin yang asap. Ayat pagilin yang sakai ademu kotor. Ayat pagilin Allah taala sakai ademu asap. Nagi mutuan lagi dusadai. Lagi dusadai yang merapang. Bila dipagilin Allah taala kaya ademu. Atau ni ada dikatain kita bisa sampai yang timutannya la yazalul muqbilan ala al-haq ma lam yaltafit fa idza sarfa wajibun sarfa anhu. Emang yang kata Rasulullah perlu disebutkan Nabi pindah Allah subhanahu wa ta'ala sepatutnya dunia kapuridayan urip yang dunia dikasih ada dikatain kita sama. Nah pergi ke Allah. Kapugilin niya ng takasya pa ka. Wala makasasang orang akawan na nakausap niya ng yung yung na bakanaran. Mapasagay. At hindi ko sasama yan. Yun na ni isa Adam. Ulawa sa kaya na inila ang takaman ka aking ka na siya gigilaw sa pinabiyo. Nangunta biyo ka na sa bakanaran na baka ano rang kapiyo. Kenapa tahun ini tu nak pergi rumah saya? Dia tengok saya datang rumah suah. Nak turun nak. Dan orang ni susah kayak ini. Yang ada anak bangun usia. Bila dia ada sebangun usia tu dia nak potong sandu. Dosa di rumah ada tak sebenarnya? Artinya dia kan dia turun. Para pengarutan, so para pengarutan semangat sapio. Na pagila pa mama ay labutang noon. At hindi na mag-isimbe. Yung taka pa sa pamadang na mga tawa sumasana sa sa bangko na sumili na makatupaw na galantang ang yun. Iya kadang-kadang. Sumasana sa bangko na sumili na makatupaw na galantang ang yun. Sumasana ka sa ayaman niya na tiyari mo kung talaga yung kasamera. Kakay mo ba yung tali mo kung kausap ka ng talaga. Ngayon, nakagi pa yan yun. And insyaAllah, semua tanda ini. Wala sa Allah. Gira-gira namin yung tanong ang pumilikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.